Kao i svake nedelje došlo je vreme da neko napusti velelepno imanje i najgledaniji reality show program Elitu. Večerašnji nominovani učesnici su Vesna Ćuruvija, Nikola Jovanović i Dušan Tomić Šan. Voditelj Darko Tanasijević objasnio je nominovanim pravilima igre koji će pobedniku duplirati glasove. Nikola je bez ikakvog razloga odbio da učestvuje u igrici velikog šefa, a Šan je pobedio u igrici jer je i Vesna odustala. Zbog najmanjeg broja vaših glasova Elitu je napustila Vesna Ćuruvija. 40% glasova ima Nikola Jovanović, 37% glasova ima Šan, 23% glasova ima Vesna Ćuruvija i ona napušta Elitu, rekao je Darko Tanasijević. Vesna Ćuruvija je po napuštanju Elite stigla u studiju kod voditeljke Ane Radulović, ali pre nego što je sa njom porazgovarala, usledio je susret sa ćerkom Marijom Bajić. Vesna je nakon susreta sa ćerkom napisala pismo u kom je imenovala novog vođu, te je potom porazgovarala sa Anom. Ne zameram nikome ništa, to jesu specifični uslovi, svi smo različiti, različitog temperamenta, sad je došlo prilagođavanje, ali i neke druge stvari. Ja jesam zadovoljna, povukla sam se i prepustila da neki drugi budu na sceni, rekla je Vesna.